Vani to naravno postoji. Moram naglasiti da puno toga vani se rade se kopije skupocjenih stolova, skupocjenih komoda, tako da su te cijene za naše shvatanje basnoslovne. Međutim, riječ je o krugu ljudi izuzetno bogato i on ne kupi umjetnine samo iz razloga što on njih voli ili ne znam što on ima jedan sto koji sebi drugi ne može priuštiti. I u pozadini toga naravno stoji i jedan profit, odnosno zarada. Jer svaki ovaj komad namještaja koji vidite ovdje, ne znam, on sa godinama, sa starenjem dobija na cijeni. Znači, za razliku od sveg drugog oblika industrijskog namještaja koji vi bukvalno čim iznesete iz trgovine, on je izgubio 50% svoje vrijednosti. Tako da, ljudi koji imaju ogromne novce vani, oni to kupuju i iz toga razloga. Evo, dotakli smo se planova za budućnost, a šta su želje konkretno, kako zamišljate ovu svoju radionicu? Nije bitno za koliko vremena, ali onako u snovima. Pa, budući da je projekat u finalnoj fazi, sada bi stojilo do nekakve ozbiljnije investicije. Ja bih volio da se na ovoj našoj opštini da probam osmisliti jednu vrstu proizvodnje koja bi mogla biti jako ekonomski profitabilna i koja bi išla van, znači na vanjsko tržište. Moram reći da su neki moji rođaci nosili slike tih mojih radova u Švicarsku, imam kćer u Americi, ona je to slala preko interneta, da je sutri dan već došli iz 7 američkih država e-mailom pošta da me upoznaju. Znači, tržište za ovo čim se ja bavim vani sigurno postoji. Ono je izuzetno bogato, izuzetno je zahtjevno i ono se ne cijenka. Znači, ono se ne cijenka jer ima mogućnost da to sebi može priuštiti. Sa druge strane, na meni i na onima koji jesu u ovoj branši jeste da kroz to izražavanje prikažu ili osmisle nešto što će biti drugačije i ljepše, što će se njima svidjeti. Tako da, meni bi najlakše bilo pokupiti svoje nacrte i sve ovo što imam, otići iz Bosne i Hercegovine. Dobio sam ponudu i od srbijanske vlade na predstavljanju u Zagrebu Velesajmu za članstvo u Udruženju srbijanskih umjetnika, bespovratnu značajnu donaciju, neograničen kredit i sve to da se to pokrene u Beogradu. Međutim, bilo bi jadno, ne znam, da se sada neka druga zemlja kiti sa našim imperijem, jer gdje god ja da ošao, ja sam Bosanac, ja sam Bošnjak, bio i želim ostati. Bilo bi mi velika želja da se ovo ipak proizvodi ovdje kod nas. I evo, za ipak one možda koji su na lokalnom nivou osjetili da bi ovo mogli kupiti, da ovo cijene, mogu vas pronaći, ili tako, na Ostrošcu, mogu doći pogledati trenutno izbor. Pa jeste, ovo što vidite ovdje, ovo recimo nije sve završeno, međutim ono pokazuje šarolikost, za sada šarolikost i raznovrsnost stolova u toj umjetnosti koja se zove intarzija, koja se sve može napraviti. Imam još, kažem, to sam već rekao, imam još oko 200 komada koje bi trebalo završiti, tako da faktički sada sve stoji do financija. I ovo što ima jedno pitanje koje smo možda preskočili, koliko traje izrada jednog ovakvog djela? Pa ne može se, teško je to izbrojiti iz razloga što nije klasična proizvodnja. Znači ovdje prvo polazište mora biti u tome da nema računanja vremena i truda koliko će se izgubiti na tome. Znači tako da vrlo teško je reći. Naravno, nakon izrade prvog, kao što je na primjer ova ili bilo koji drugi, izrada drugog takvog istog ide najmanje 2 puta brže. 2 puta možda bi moglo biti i 3 puta brže, naravno, ovisno o pomagalima koje bi sebi čovjek mogao kupiti. Međutim, ta usko specijalizirana pomagala u ovoj oblasti, oni su vani dosta skupa, međutim sa njima se proces proizvodnje može značajno ubrzati. Tako da sa druge strane ta investicija donosi i jednu značajnu korist, međutim u ovoj situaciji u kakvoj sam ja bio i kakvoj ja stvaram, ja sam odavno prestao računati i korist i vrijeme koje mi je potrebno da bi ja napravio ili osmislio bilo koji komad namještaja.
Evo, hvala vam na ovom razgovoru. Ja se nadam da će ova emisija biti jedan korak ka naprijed ostvarivanju vaših snova. Pa hvala i vama, drago mi je da ste me posjetili.